Kariba ntere cha Kabuito wodi ne Gembe East ni bachemanite na MC wa Titus Mureithi Muteria kenda kuariria mathina jaroji ntere wa Karibaba bariuga umo wao na Rita Moses Lechoro na arigiririe roji kubakinyira endere keria runthe mundene jwawe jomira na kubatiga batina roji akiariria ontubu MC ojo na riteta watho bwa roji runthe barugwatithanitwe ura gutibatere kuritanwa akira Kariba ubanywe roji utheri wa ntuku 14 cijite mbere ntaira ingi ichowa Marion Karugi na ripoti je. Akari na Toriba Kabuito wa dine Gembe East gicione mbunge ke Gembe Central ne basumerete na muthuro kumenerio mo wa itura ri Moses Lechoro uraba kwanethiretwo akibathangikia na kubaingira rui kithimene kia kuthurine thirikari ya kaunti ira yari kuo na riubo rui rwari rubagunane rwatwikira mtu wengwa kiumbe na beria kwaria bakamakua ndo azoro yogeria rwari kimunde nege na gogo myune dira yegira warwe te kunywa rwe nibyo bitumete wona to so maneti to community twenda to na muthuro munene tukiwa tute gwithirikari woni mbaya nete antu agonja rwe andaya nete antu agonja rwe kenda mbya tira inchi emwe ndo ndaenda rwa nikanywana kafuata ngakirwa na gwenda ya nayo tembia ndaya nyambi ndo twatolo na ira na andu manga rwe ngote Kabuito musimo to kunda rwe muguru nani rwe rwanga musiri wake ko ndiro tukulira twakwira njara cia muntu umwe iyo thwe nambia meci yaku lakini no twinaki tabio mbikire nyo bwanya ni nkono boko adi unene yakabwe mukono muntu ne ndio ko ya musemanyo ne akirira cia mantu community ati so akenda kuritu nyangari na urwa no ninto asoro no te atuinye moyo ojerwe tukauria batu turi no ntubatu tutena ngondi father kuringana na Karibaba oturwa ni maruru bariwa kinya nyuma ya roero kuswa Akariba kunderwa antu ange nero atwekirerwa kwendia na mbete yeka era miukone ntambuku no tebia kwerencha renge ni banoi na riu ni kaende ngoro twabwithirio twagirwa kaseti kala gegirwa ala ni kenda antu banyunya rui rui rwaera irwa mbeza rui rwenda swa twachorwa kyo yambia yekira mukone oke na raweta ke akuiria onde kinya mama aku asuno twanyunya ate kunda rwe renge na ite to na kawaga akethie buo na to wege buo to ekora to rote nana kwa tukaruru tusoka charende sietu na tusoka charende sia public to kore sio ndio moko moto ikachenjera nara to yero na gari injiro to endo to ekoro nyabutile lakini tunyaba atu to thamira lakini tuna pesa za kumba weka mawakili tuna pesa ya kuweka wakili na ndio tena pesa kaka ko wende bantu yamwe to kuona to yakibwethura antu na thuru mwiri to kubwethura ito kura na choru are mbere MC are ana ne bare yao na tu community tuwe turiungana to fight for our rights na kendo soera ntaira ya roero mabisa bathirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni MC wa wadi Titus Mureithi Muteria ward administrator wa Gembe East Moses Mongera Gitene ni bakinyete kwaraniria na Akari na utara kamitere karungamira roero orera Kariba intuku 14 kunywa roe utheri beterete mibango ere kathia tairwa ba olene county government of Meru togwa gintu gambere kioskira nto banyurwe for 2 weeks utheri atosoka to apik kamitebu kuona o to ne watele mantu yau kenda nyumentu ko inka itomba kuona botomba ko kwithiro rombo kinyila kioto kya muntu na ko ya kombekana anto ba ndroke ndro emesie to waro roro yake mbwao muntu roba to kinyilo ruwe akinanga mamoro ya nde pointira kenda to kuthurwa okatha ko nangere wetete with immediate effect kamete no to bwa power okatha ko nangere to disconnect wasale asro yoro kire rero reta untu kumwake antu bonde batanyunya utare na kamiti irera manage rero na ruare toibo kuringana orantu barirete to wakatu eto thirikari ya county ira to ingwe ni governor wetu Kawira Mwangaza to eto thikiria antu na tutara kamiti community utara kamiti ireka manage rero na community utomea mandate ewakikisha rero iro kunyuwa ro bati kunyuwa to bera 14 days antu banyoro utheri no kya kwithira kwina kintu kira kitawe illegal connection kana ro iro connectirwe eta musio muntu kana ro eta mundene muntu na ro rute te community yuwete ou irwe disconnected wankare akamete ya karanderenge yete community yonde nikenda tukabanganira ro uraro kanyuwa mesie yanto kana ro akundwa kwethere miraene kana manto yange na inkrombo bisenga baneto kalie nontu kuri anto bo tumira powers bayeta bakorwanga intake bayeta bakathokia ithima birapi enjitwe ni county government ni kendra mwekororo kuma kilomita 5 eto tasia rwe mwerene atairia rwe akwe nkiripotera wero Juma kuma Kabuito Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.